Ningizimu Afrika Mzansi sanibonani ngithembe niyaphila mawuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha subscribe ku channel uciphize notification bell uphinde ulike ivideo bafethu sekulolo daba le West Gang bafethu njengoba sazi ukuthi ke kusanda kubulawa abanye ke ababili kuleli sonto so bafethu ke ngathi ke umncwabo wabo kule weekend le yakusasa so bafethu iWest Gang iyaqinisekisa ukuthi izobe ikhona and kuyoduma inhlali bathatha udu so bafethu ke mawuseduze nenanda okanye ke useduze nala okuzobe kunomncwabo khona okanye umlindelo ngicela bafethu nibe safe ningabi uvansi bafethu ke labafethu bane page la ka Facebook ngizokukhombisa nje ipost yabo abayipostile ku Facebook ebizwa ngokuthi ke iWest Gang impela bayasho ukuthi bazobe bekhona kuzokhala izulu lezandla waya so bafethu imvamisa ke bafethu uma kumncwabo kwesigebengu njenge West nje kanje most of the time bafethu bayaqinisekisa ukuthi ngalelo langa bayasebenza babamba inkunzi waya and futhi mhlambe ukhona umuntu osuke ezofa ngalelo langa oyisulu mhlambe sokubanjwa inkunzi so bafethu ke nibe safe enanda nephephe bafethu iWest Gang izobe ikhona likhona ipage labo la ka Facebook iWest Gang baphinde ke futhi ke basabisa Mnumzane uNhlanhla eMkhwanazi but inyembezi zabo aziweli phansi bambiza ngoNkulunkulu wabo wasemhlabeni so bafethu ke make sure ukuthi ni safe enanda anibi uvanzi ngalesikhathi esomlindelo bafethu bekuzodlulisa lokho nje nothing much bafethu asiphinde sihlangabezana kwevideo elandelayo make sure ukuthi uyalike ivideo uyasubscribe ku channel mina nawe ngizohlezi ngikhona ngu-update ngokwenzakalayo okusuke ku trenda usuku nosuku so bafethu kasihlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.